kanuma namni namaa hime sun ta'in ana kan dhageetti maazariin isii mana guddaa qabdii duraanuu nama warri jimmaa kun mana faayin qaqqabanii mire mana qabdii mana maazarii weeffatee antun amma anaatutu biyyi garaana nyaatti amma eessa galtii wachee asii deemte finfinnee jiraatti moo nan nama warra jimmaa ijoolleen isaan booda lakkii bar maazariin isii mana guddaa qabdii mana jireenya itti jiraachuu turtee naan jaan anamma ati jaaruu fi isii mana haadha sii jiraatti turte mana haadha sii okay zariin sii hattaamiidha yaa qabani mana guddaa isaanii wajjin jiraatti turte mana sana keessa hin jiraanne sii mana naan ijaareef keessa malee mana hin qabdu duraan mana abbaa sii jiraatti mana kireeffattee mana sii keessa jiraanna turre ergan adhaas dhufe immoo akka saarbisii way ijaareef okay isiinuu baatii lama keessan teenyu isiinuu ijaarinii naan jettee turte anduun ko na funan jetti sigale isin beekatteeti duusi maki wallahi lazim gize amma mo isin takka duba dubbii tana interview irratti illee dubbanne mi dubbadhe inde asli bira galee dubbadhe raba wallahi anchi goobasiidhaan amma dhagee mana jaaruu keetiif wallahi dhageenye ture inde asli biratti dubbadhe viidiyoon deddeemaa ture kanaan dura viidiyoo irratti dubbadhe haadha koo mana sii bakka na jalaa diigamaa jira karaan irra ba'aa jira innaan asliin bakka rakkoon qabwedhe ijoolleen mana isaallee waadaanaa seenanii warri waadaanaa seenanillee hadhallee gaafa galtee si ergina naan jedhaniiru garuu immoo ani wallahi rakkoon qabuan anamman karadhuan maakii sadugaa dubbachuudhaaf hin barbaaduan birrii nama tokko yoo asliin tikkeetti naa kute birrii hanga jimmaa nageessu nan qaba namni tokko sin gargaara jedheera nama fuuldureen dhaabbadhu dhufe si galee garuutu immoo akka nama tokkotti wallaahi maakii galuun birrii dhabuun waan takka nan dhibu si galee namni takka umrii fixatee gala maakii biyya kanatti ilmoon qabu birrii baankiin qabu jaarsan qabu yeroon galuu haadhan qabu abbaan koon jiru obboleessi koo biyyan jiru si galee bakka natti dhagahama akka ilmoo namaatti wanni natti dhagahamu sana gaafan galee hiriyaa ummaatiyyaa argee gaafan galee firoota si argee garaan na bada si galee sanuman na gubaan wallaahi amma faa mubee gaafadhu mubeen naa fixaa jira bakka na dideennaan mubeetu keessa galee anasii fixa jedhee naa fixaa jira amma wallaahi ji'a tokkoon fixuan biyya kanatti garuu immoo laa jirtu Halo. Maal taate? Finfinnee qaaliidha yaa. Finfinnee tabitti manni amma asitti manni akka Finfinnee amma feemasoonni keessa jiraatan kun biyya tanatti doolaaruma 100 qaba miti. Doolaaruma 100 achitti doolaara 300 doolaara 400 gadi jiru. Mantu si begade si as jala commenting jedhaan tap na godhan Ulfaata yaa. yoo oromoon na gargaaru dide fooq irraan of darbadha ofin ajjees mana qabdi jimmarraa mana qabdi miti yoon qalbii seetani mi mana maali abinti wallahi gadda diigamee mana maazarni ke rabbi rahmataa godhuuf siidistee karaa kiraa deemti mana guddaa nimni karaan irra ba'uuf jedhamee diigamee rabar wallahi maakii diigamee maazarni keetii diigame yaa wallahi ndee maraadhee en gaddaan dhufee miidiyaa irratti hin boonye malee soqof nagaratti yoo deebine wallahi laazim maamii kiyya keessan jiraanne ijaaree fi yaani guddaa si wantaane saarbisiidha ijaaree ana ijaareef bar wallahi asmana madaamii hojjedhee waggaa ja'a wallahi laazim eya eshi mana ijaareetu warabbal kaaba du'a maazarii kootii siin bakka haqaa jirti an bakka sobaan jira miti wallahi maakii biyya an mana madaamiti baatii 3-4 ba'a 5,000 dalagan ture 5,000 nagahuu didee okay pamparsi qaallicha dhukkubsataarraa pamparsi xaragaa sigaree pamparsi tijjira sukkaara salakkaa doolaari 600 galee haadha kooti mana ijaaree ana mana ijaaree fi maaki waggaa 10 kaansarii dhukkubsatti maazariin ko sigaree mbeeku an sukkaaratti mbeek an Kanada deemu karooran qabu biyya galuudha ana mana sana ijaaree fi baatii 2 keessan teenye duute akramte gaafa duute akramtu ani gaddu madheenya karaan irra bahuu fi akkamitti akkanatti
እሺ በቃ ኡፋኒነ የሆነ ጀላ ዲጌ ቆርቆሮና ጀላ ጨጨበ ጀዴና ዲክሲሴ ጊዜን ዲክሲሴ ካው ከራኒ ረምበውና እንጀራን ወላሂ ጉባዳን ጉበዴ ኬሶ ኮተቱ ሚዲያ ረቲን በሂን ቦዬ አቺን ካርታን ቀቡ ማን ከኛ ኦኬ አን የሆነ መደሜት ባሴ ማለት ካርታቲ ባሲ ዮ ካርታቲ ባስኔ አመብያ ቸረቸረ ሜለ ማን ነማ ለፍቲ ነማ ከነማራ ሲገሌ አጎቲ ተኮ ቀባ ኢሰከደና አኒ ካንኮዩ ነጋፈተኒ ናንጀዴናን ኤንገደ ጌሚ ወይ ጠበታን ቱሬ ደባሌ ወጅን ጉያ ሰዲሞማል ወረበል ካባዱ አማዘሪ ኮቲ ኢሰ ጠበዴተን ኢሰ ጎሮሮ ኮቲ አከናቱ ልቅምሲነን ከረ ኢትዮጵያ ኤርገ አቱንት ፈየደሚ ሲገሌ ኤንገደ አከዳን ገመዱፍ ኦቦሌቲ ኦቦላኮቱ ድርያ ምናምን ናብቲ ወረበል ካባ ኢኑማ እንትኒ ጀቴ ገመቹዳን ባስተደኒ ብሪሰን ወላሂ ጋደ ኩርሲ አማ ዮ እቹን ቆማ ከይሰት ቁርአንማ በኔ ቀራ ገሩ ቆማ ከይሰት አማ ዮ ጅኒ ፋናምኒ ነመብረት ነበረት ይየት ፍራቀረውን እንደዳይች በርባዴቲ ሲገሌ አማ ቲዮ ሲቲዮ ሲይቲ ሼክኒ አንቀዳ ሼክኒ ልፉን ከቧኑ ስራ ባሳይቹ በዴታ ሲገሌ አንጂቱ በጅኒ ማን ወቹ ነሰንድረን ነሰቱ ጅኒ ወላሂ ወለዶሊን ጀናን ቁቴ አሚን ጀቲፍ ከስ ከስ ላ ስፖርቲ መቤከፋ ጀቴው ሶዳጅስቴ ለጌ ሰባስ ተማሊ አለም በተናን ስራ ፍሮ ወላሂ ጋይስ አረ ስፖርቲ ያኑ ስራ ዲንት ያዲናት ዮ አከተሳ አገሩ አንቺ ዳበት ዮ ጀቴ አሪ ተፋ ማካሲቲ ባዘው ጅኒ ዘመነ ከና ስማርቲ ታደርቲ መርቱ ተቀራዲ ቤታ ሲምፕሊ ቀራዲ አረ ጅኒን ምጭየት ከይስ እንቴ ጊዜ ቁርአን ኡስታዝኒ ፋን ራባሰን ኡስታዝኒ ቁርአን ራባሰን አይፎንን ቀበን ሲገሌ አይፎን ወንቲ ስልኩማ ሳምሰንግ ቀበን አን አይፎን ያርኩ ማለ ሂምባው ጀቴጃን ሱን ጅኒ አጃይባት ጅኒ ኢትዮጵያ ዲስናም አኒም ቤጋ አይፎንን በርባድ አይፎን ያርኩ ማለ ሂምባው ጀቴጃን ቱን ጅኒ ሚቲ አቱማ አይፎን ፈደጃኒ ኸበረኒ ብራው ተጃን ኡስታዝኒ ከይ ፍንጅ ጃኒ አወራኒ ብራው ተጃን ጃኒ ጅኒ ደለገት አብዴምቱ ሸኔን አከነት ያ አረበናት ነምኒ አማ ሲስተም አለፈረ ይየቱ አካቱ አይፎን እቲ ነመራ ቢተቱ በርባዳም ነምኒ አይ ጅኒ ደለገቱ ወቢና አራቀው አቶ ተካሲ ሰንደ ጅኒ ሞ አቦን ጅኒ ነይ ስትነ ሲንት ያነ መጀጀብ አበር ጅኒ ፒያን ወሊ አረንዲ ሱዋኒ ጅኒ ንቱ ማቀበዮን አርኬው ኦን አርከምቱሳ ማንጀቱ ጅኒ ወሙለቱን ገረከበቱ ናገሌ ዋሙለቱ ሚቲ ግን አንጂን ነመናት ሴንቱ ሚቲ ከምን ሴንት ረቢ ያወጂ ሀሪሮ ጉዳን ቀባ አይ አቦ አነ መገራ ያይሰት ቁርአን ቀራ ደሙ ቀራዮን ደሙ ዩ አከ መኪናን ፋነቲን ጉፈን አከነቲን ጉፈን አከዳከቲን ጉፈን ፋ ቀራነ ቀራ ቀራ ከናው ግዝን ገራ የቀራን ዲማን ጅኒ ነይሳነ ሴንቲያን አርሴናል ወላሂ ጆን ለከጀና كانت حاضرة كان شيء كان جدا في الشغل. Aman tak ada kita setaja ramai nak kejar saja kita mulai isu. Mana bunis mal tanjung.
Why is it?